بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقه ورد دراغات بلونغن دوا إمها لوبوتي درورون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهار والغن من مكيا وندا بابا كيمي جنازة کے بابو خاشو كما أكمي كان تتكا به بابو algun men iyan fon kiya fonnani mayitum walulun manaweken ma wagotu tawge wahaka kom wagottaken ei ರೇಗಣು ದರೂರಿ ಹಾಲತನ್ ನೆಕ್ಕಮಗ ವಜ್ಜಿಯ ರೇಗಣುಗೆ ವಗಡಿಗ walulun mes manaweken me ದರೂರಿ ಹಾಲತಕ್ಕಮಗ ಉಸ್ತಾದ್ men kiya hoti koba misalaka mayitaku mayitaw kuni vedanakamuga biru hiwun ehennu eko miharu den mizamanuga miyatti warafaseha aslu illataki mayitage janaza ginamihun baaveriwan fursat dinu ei ginamihun ero e zamanu ishana madu kurar mihutan wabbenu man nidan kivegen dammaru helu mattaka dammaru damnamadan helu mattaka awan ishana madu hogge nidani ishana madu fabar awan nidani dennu fennani miha එහෙම රේගණු කඩේක ඉෂාගේ ෆහුන් දෙන් ඔන්න බගොතවග ජනාසාය මීහුන් ජමානු වදානති ඒරුගෙත්තිය ගොත මිහාරුස් ගින මීහුන ජනාසාක බෑවරි නොය රේගණු වෙජ්ජියක එහෙන්නු එක දරූරි හාරෙත්තන් එබහොරි මිසාලක මීහ කුනි වදානකමක බිරු මස්කණ්ඩ මීහා මරුය මීහ වරංග වද්දෙන් කුනිවාන් එදුවා වස් ඉන්සාවන ජෙජ්ජිය වරන් නොබෑ වහින් එයි ඉන්සානා මරුයි මෙදුවා වහකි වරන් නොබෑ වහ එහෙම වීම අවහ වලුලුන් මියොන්න ගොතකි අවහ මරුවීම අවහ වලුලුන් නුබෑ මිහෙක්කම ගාවීනවස් රංගලෝ මිහෙක්කම ගාවීනවස් අවහ ජීන වලුලන් කීවෙන් හදීස් කාසති කී කිය නුබෑ මිහෙ වෙජ්ජී අවහ එමිහා කිබන් සලාමයි වාෂ දිරිතිබෙන් එහෙන්නු රංගලෝ මිහෙ වෙජ්ජීයා එමිහාගේ හේවකමන් එමිහා අවහ ගෙන්ගොස් දේශ එහෙන්නු රංගල මීහ වෙජ්ජියා මීහාන් අවහන් මීහාගේ හේවකමන් මීහා ගෙන්දමසයි කොද්දේශ නොබෑ ඊහ වෙජ්ජියා අවහන් අලුගොඩ මෙන් මීහා කිම සලාමයි වාෂ එමිහා දෙගොතුම් වෙස් අවස් කරුන් ඔති ජනාසා කන්තත්ත මිය දලුගොඩ මෙන් බයි සුවාල් තකා හිසාබ මි ගොස්ලානි ඒකේ තෙරේග මයිතුම් වලලුමුගා අංහෙනුම් බෑවරිවුන් හොද්දවෙකින් වෙහිය මයිතුන්ගේ ජනාසා ගයන්නෝ කබුරුස්ථානක් ගොස් වලුලන් උලවේන හෙయ్యේ anhenaka baaveriya nuwene janazaga nabiya sallallahu alaihi wasallam lawnat devwa fawakamen ei janazaya tabawun anhenu janazaya tabawun ki ei lawnat devwa fawakame adi hamego qabrustan anhenu ziyara kurma behotun hadis ka asai la'anunge terega mihun himenegen wakama eya mayyitun walulumuga anhenga malun බෑවරුමකි එයි මනාවගෙන් වාකම අංහෙනුම් බෑවරිය නුවානේ මයිතුන් වලලාක එව්වලෙක්ග කිතම් මීහු මලුලෙවේනි එව්වලෙක්ග මලුලෙ කොම්මෙ වලකු වලුලෙවේනි එකකු හදාන් කරාති කුදින් කොම්මෙ වලකු ජිහේනි වලුලන් එකකු ekawka daruri halat meduri bෑමර මියුන් එෆහරා දෝඤ්ඤ බණ්ඩුන් ජයන් හුරිහාමෙන් එෆහරා මරුයි මතින්දා බෝට පෙට්ටිගෙන් හුරිහාමෙන් එෆහරා මරුයි ඒ හුරිහාමෙන් කොම්මෙ මීහක වලෙක්කොනවා කී වරද්දතිකමක් අබ්බාන එහෙන්නු එහෙම එෆද හාලතෙග්ගා එව්වලෙග්ගා ගිනමීහු මළුලෙ විදාන එෆද හාලතෙග්ගා ගිනමීහුන් එව්වලෙග්ගා වළුලෙ විදාන එෆද හාලතෙග්ගා කිහිනෙද්දෙන් එමීහුන්ට තරුතීබු කුරානේ ඊයේ උස්තාස් කියා දෙන්න emme ma miha emme furatama warar rangalo emme boda qur'an hidas miha kiye eke teren emme ma miha henno ehme e tarutibun emme ma mihunga tarutibun evvalega mihun walulane ekamako mammayaka dariyaka marwejje mamma marwejje tuttu kujjawas marwejje
den kine walulani ede mihun walulani evvalegga mamma kaariga dariful walulani sahabajja mamma yaka darifulaka maruwajjiya dariful walulani tuttu kujjawa kama kiyani kuda kujjawa ke ko bodu we fahunna kujja misalaka bodu dariya maruwi emiha ekujja walulani kontako wakin walegga walulani emima walulu miyonnani evvalegga daruri halaten natiya wakin walulu evvalegga walulani solalan jehne kina emme maamiha ge tartibun walulan jehne wararangalo hemi maluna menna kama assa halaten mi misalaka donya bandun jahala faana bandun jahana waragina mihen fara maruwe tan nonta rajyaga sabore walaka feebitanu en aylage mihun tak efara maruwefa hatar waraka mihun walaka feebitanu waltere horge hegge wasduwagen emihun ta maruwi rajyaga dimawe hadisagen enama boto mannun jahalagen bahar mihun ta maruwi do bote bandun jahala waragina mihun maruwi enama kiya boten adduwa tologa rajyaga dimawe hadisaye mi tsunami aragen bahar mihun maruwi ehno efada halata dimawe jiya kine walulani kihna janaza ke mehunda tartib qur'ani janaza ke tartib qur'ani kihna furatama firihenu ehnu den anhenu firihenunge bota bahattani imam hadi mala anhenunge meduta bahattani imam hadi mala ehmi ma kihna hunnani gaburta mi misala ka firihen miha moti anhen miha mi hendo gaburta hunnani mihen hunnani do mihen ebarta hunnani ehmi ma mi firihine firhinage boladi malu anhenage mandako badadi malu do anhenage meduga ehmi agaburinana kihene bala migotan unnana do moti firhemmiya moti anhemmiya mitaru tibun unnana ehmi ma hurihamege maccan efahara janaza kurayno ararangalo daruri hayate meduri janama evvalegga ginabaku walulun huddawegen we nabiyya sallallahu alaihi wasallam uhudu hangoramaage duwahuga huriha sahabi bekarunta walulevvi evvalegga huriha sahabi bekarunta evvalegga walulevvi urwa hiduta swaragina bekalunta shahidu wegen dia uhudu hangoramaga emima e bekalunge tereng qur'an emme bodan hidutas miha nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an ka koi ege tereng emme bodan qur'an hidudahi ehmi nabiyya sallallahu alaihi wasallam etartibun ebekalun walulevvi muslimaka kafaraku evvalgganwan walulagenna muslimu walulan jihani muslimunga qabrustanoga kafaru walulan jihani kafarun qabrustanoga misalaka mirashuga matti huri miraruga mi qabrustana ki mi muslimu walula qabrustana kafarun qabrustana nei den kinan hadani kafaraku marwejjiya e qabrustanoga walulanita walulagenwan ena jihani ena wakin qabrustana hadan je nuni emihunge qabrustana ke miha gu jeheni genda kafara kunwane muslimunge qabrustana ga walulaginne ta'ziya kiyo tikujinange ta'ziya kiyumuge mana adi eben ustadu tikujina kiyaden bay wahaga tammige terega mige slide go nek wahaga tabas misalaka maabanu mihe maruwi maabanu mihe maruwi ekamaku emiha ki ei misalaka yahudiya fir anhemiha ki yahudiya emiha ke badoga mi dariya ki ei muslimu firihne ke dariya den konta ko emiha walulan asla ki yahudiya ki ei muslimen nunta ekok emiha ke badoga darifula ki ei muslimu firihne ke dariya emiha walulan jihen muslimun ke qabrustana kafarun qabrustana ke demeduga kafarun qabrustana demeduga adi efada halategga ilmaren vidalwani ekkala marwi anhem mihage muslimunge mi munu babani konta kondi malaka qibla yakano babani efada halategga baban jiheni ekkala yahudi anhem mihage burakatte qibla ya erun tarifuluge munonnani qibla yashe ehmiya burakashi qibla aneka hoge munonnani qibla ya dem bisala kam miha ko marwi marula falula fo miha konege naganeta daruri halate medurejjiya menuwi emiha walula fo ettano nagage nuwane daruri halate ga misalaka emihage mi waluli fahun eguni emiha hinewa fanekka no hinewa waluli te miha nagan jehifa hinamun jehel ehnuwane
hinan jehen misala ka bunanya miha ko maruwi muslimek kan ben galon men ko kafirun tak miha waloli nuhes hinawa emiha muslimun tak nge jami hanu sinawa kan waloli emiha jehen miha nagan nagafa hinan jehen enno adi hama egota aluguna men nam miha ko waloli fahum miha goni emiha ge gayin najis beero for ke mima emiha jihara ka hinan do ko ba wahkanu dak waloli fahum me goni emiha ge gayin najis beero for ekan emiha budu onna neta budu emiha jehen nagayen anekka hinan jehen efata daruri halatan natiya mayita ko waloluma fahu nagagen nuane mararangalo tawziya kiyum maki ko ba kon kujeng wararangalo miha ko maruwima emiha ge ailaya ketteri masha ekamuga ketteri man edi emiha ya dannawa dennuma emihunge ahuli werinna kora he du'a kimi tawziya kono miha ko maruwima emiha ge aila mihun kare go semrani Allah taala tiyavvara rangalo kametti ba mina devvashi etikamuga ketteri washe ketteri wanji heni komme kamegge skuri kologa alunu mennangene aluguna menna gina duwas virun nuhunna den duwas kolon hadan mihar alunu men bay kudinge mama men kafa mes marwejja mihar nu kafa men mama men marwe duwas matin hadan komme do ko hadan veda komme do ko hadan veda ehenne nu mu vedane do ehem vima alugunu men jiheni ketteri wan jiheni musibatuga kuri kologa musiba jeheta kuri kologa ketteri maki ketteri bo hagigatuga fahun ketteri wana komme mihakwas ehem vima furtama kologa jihen musiba jeheta kuri kologa jihen ketteri wan den tawziya kiyan alugunu men midani emihunna tawziya kiyene walulumuge korimmes tawziya kiyene walulumuge fahummes tawziya kiyene tawziya kiyar alugunu men diwe bahummes emihunna dua koddemmi Allah taala tiba ketteri kan devashiye Allah taala tiyavvore heokametti ba mihunna devashiye Allah taala marwi miha suwaruge matiwer niyome devashiye tiyaba mihunna suwarugein ekhaya nuni ekhtaya baddalu kurawashiye mifada he duata mayitunattaka qurani ehmima metti duaaye hadisin sabit wa duaaye nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qura inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib miduas yana tebudin das kolla miduasiyan das kollan ehmiya maruwima algonda men tawsiyaage duami algonda men mizamanuga message akum mes fonuwale wen duaemmi inna lillahi ma akhadha Allah taala gendevi ecce milkuwege mani Allah taala yashe miduage manado hati inna lillahi ma akhadha Allah taala gendevi ecce milkuwege mani Allah taala yashe wa lahu ma a'ta adi algonda men devvi ecce gos milkuwere farate kon farate Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma Allah ta'ala ga hasrado komme echebes mani kanda elekimma waki muddata kashe komme echebes waki muddata kashe hunnani fal tasbir wal tahtasib tiba ketteri washe adi ajur libigannashe heyokan libigannashe wal tasbir wal tahtasib tiba ketteri washe adi ajur libigannashe koma ajur ga maana ki sawabu tiba ketteri washe adi sawabu libigannashe mi duaage maana ke mi mayita ku miha maruwima ena ga aila ga mihun kariya gossake an aluna misala class kujjegge mamme marwejje nuni class kujjeg mamme mi marwejje e kala class kujjang aluna men kon duaay koddeni jihene mi duaa kodden inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib mi duaa jihene horiya ko dimes tas kollan kon ko dina das ko riyadin duaa اللهم اغفر لحجينا ومجيتنا وشاهدنا وغائبنا kiante bolen do das kurati e dua jihen wararangalo e dua das kori kon ko denna dua das kori kon ko denna اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله kon ko je das kori am yadu kiubana ustaz dua inshallah adi kujje do inshallah adi daswan ರಾಜ್ಯಗವಸ್ ಕುರಿಂ ಕೂರಾಮುಂ ಆಕಮ ತಿಕುದಿಂ ಅಡವಹಚ್ಚ ತಿಕುದಿಂ ಅಡವಹಾತಿ ಮೀಹಕ್ ಮರುಯಿ ಎಮೀಹಾ ಲಿಬೆ ಸವಾಬ್ ಲಿಬೆ ಕಂತತ್ತಕ ಎಮೀಹಾ ಅಜಾಬ್ ಲಿಬೆ ಕಂತತ್ತಕ ಅಲುನು ಜೆ ದಸ್ಕುರ
එහෙනුනි අලගොඩ මෙම් මයින් බෆෙන් මරුවීම අලගොඩ බේනු මාත එබස් හාරේ ගලගොඩ මයින් බෆෙන් අසාබ ෆොනවා දුනියා මතිය ගතිය බේනු වෙන්නුවානේ බස් කුජ්ජක් එහෙන්නෝ එහෙම මා දුනියා මතිය ගතිය බෙන් අලගොඩ බේනු මනි මම්මයරා බප්පයරා කොන්චෙ ෆොනවා හදියා කොරන් සවාබ හදියා කොරන් එහෙම මා අසාබ ලිබේ ෆත කන්තත්ත කොලගොඩ මෙන් ජහන දුර හරිවා මයිතන් අසාබ ලිබේ කම බොනාරේ කොන් කුජ්ජ මයිත මරුවීම රුයින් වරරංගලෝ මයිත මයිත මරුවීම මයිතගේ මච්ච මයිත වසිය එක්වෆි රෝන් අනියාකෝ මා බාරා රොය හේදුන්දෝ මයිතගේ මච්ච රොය ඒගේ තෙරේ ගදි හිමනේ කන්තත්ත මිහුරි මයිත සාලිස් දුවස් ෆුරුනීමා බය කවුම තවක බය මිහුන් කබූල් කුරා ගොතුක එදුව ජිහේන මයිත වරරංගල කක්කාව මිස්තකුන්න කාන්දේ මේ රාජ්‍යයක කුරමු ගන්න කමෙම්මි මිහාරුව සාලිස් දුවස් විය මයිත ගබුරුගා මේ වීන නොලාෆා ඉතනක ගාජහාෆ රීතුක මිහාරු ඉස්ලාක් මිස්ටරින් යද්දුවක මනාකුරි මයිතාගේ ගබුරුග රීතුක මුරිජහ කන්තත්ත කුරු මනාකොෆි සාලිස් දුවස්සිය මිහුන් කුරමුන් කන්තත්ත මේ මයිතා ගබුරුග ගාජහා මයිතාය කක්කා කන්තත්ත කුරණීවි මිකන්තත්තන් ආසමියෝනි ෆිරഔනුන්ගේ ෆරාතුන් ෆිරഔනි ඒ මානකි මිස්රුගේ උළුම් ෆිරഔනුන්ගේ ෆරාතුන් අන්නමුන් ආක මෙම් මිකම කියස්ලෝ මිකම් මනි මනාකුරේෆා نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تمن كليك فانو مي هادو يغا تمن كليك فانو گنوا كم گنس ميها ඒකන්ත රද්දු එකෙන් වේ කිනේ රද්දුවානේ අසාබෙක් එකතු ඒකමුග අසාබ ලිබෙන එකන් කුරි මීහා හරා එකන් කුරවුණු මීහා හරා එමිමා මජීතුන් නුවානේ එකම රුහෙගෙන් අලගොඩ මෙන් දුනියක තිබේ රලුණු ජේ නුරුහුන් තෙරිවන් එකහල කන්තත්තක මිහාරොස් රාජ්‍යක කුරමු ගන්න මිරරෂකස් කුරමු ගන්න කම සාලිස් දුව සීමා ගෙන්නානේ මාලුදු කියා මිහු ෆොයි කියා මිහු ගනස්සා කක්කාෆා මිහාරොස් මම්බම් කෑරි අහලාති මිකන්තත්ත කුරේ හෙය හැමිම මයිතා සාලිස් වරුම වීම එකන්ත ෆා කුරම කියේ ඔක්කමන්නෝ ඉගේ එමිම මයිතා මරුවිය මයිතා කොම්මේ වගුතක සලවණ මෙන් දුආ කොද්දෙම් වී මයිතා මරුවීම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබනි මීහා මරුවීම එමීහා කිබයින් ඉදා මාතල් ඉන්සානු انقطع عمله إلا من ثلاثة ميها مروبيما تين كم فيها هن هريها كما كون انا كيبين كانتتن هيو كانتتن لمون كنديген دي إلا من صدقة جارية ඒකතරක එකම කී එයි මයිතාගේ නමුග සදකාතක ෆහ මිසාලක මයිතාගේ නමුග මීහක බිනා කුරි මිස්කිත ඒ මිස්කිතුක මීහු නමාද කුරා හදක මයිතා සවාබ ලිබේනත ලිබේන මයිතාගේ නමුග මීහක සුකූල බිනා කුරි මයිතාගේ නමුග මීහකු මේ මිස්කිතක මුස්තෆෙන් හදියා කුරි කියව මිස්තකුන් කියවමට්ටක මයිතාගේ නමුග ෆෙම්වල බිනා කුරි ඒති මිස්තකුන් ෆෙන් ලිබගෙන ෆෙම් බෝහයිදක් මයිතා සවාබු ලිබේනත සවාබු ලිබේන එයි මයිතාය ෆාදා හොරි කන්දත්ත මයිතා මරුවීරු මයිතාගේ මතින් අබ මයිතා බලි මේ ගතවේ සලාමතුන් හොරියරු මයිතා රෝදතක නුයි ෆෙබයි මයිතා මරුවීරු ඒ රෝදත ජිහෙන කදෝ කොද්දෙන් මයිතාගේ අහුළු වෙරින් මයිතාගේ ගායිත්තිමාගේ මීහුන් මයිතාගේ වාරිසුන් එමිහුන් ජෙන් එරෝදත කදෝ කොද්දෙන් එකමකු මීහකුරි නමාදු නොකො නමාදු කදෝ කුරානේත නොකුරානේ නමාද කදෝ එන්නු කුරවෙන එකමකු මයිතාගේ මතින් රෝද කදෝ කුරානි මිහාර උස්තාද වෙන්න වරග්ගිනන් අන්න සුවාලෙන් මීහකු රෝදමස්තාතනොන් මරුවි මොනානේ එන රෝදමහක මිරු රෝදන හොදපා හොට්ටයි මරුවි එම තිකුදින් දෙනි කොන් ජවාබේ රෝදත කදෝ කුරන් ජෙහෙනේ රෝදත ජීහන කදෝ කොද්දන් එකමකු එමිහා රෝද හිෆුමේ කුලදානකන් ලිබිගෙම්මා හාලුග එනා මරුවජ්ජියා මිසාලක මීහාකු මරුවි වර බලිකොම් මෙවලේ රෝදමස්තරේග මීහා බලිකොම් මෙවලනි මීහා කන්නේ රෝද හිෆුමේ එවස් කර කුලදානකමෙන් නෙයි එමිහා රෝදමස්තරේ මරුවජ්ජ මීහා කිබක නුජහ රෝදත කදෝ කුරාක ඒකොක මීහාකු රෝදමක රෝද දූක ෆරෝදමස් දියෆම් මීහා ෆුරියම සිහතෙක්ක රෝදත නුහිෆා මෙවලනේ එකමකු උණලෙක් මීහා මරුවි එමියා රෝද හිෆුම කුලදානකන් ලියුම ෆහු එමියා මරුවජ්ජිය ජිහනත රෝද කදෝ කොද්දෙන් රෝදත කදෝ කොද්දෙන් ජිහන එෆත හාලතක ජිහන රෝදත කදෝ කොද්දෙන් වර රංගලෝ අම ඒගොත මයිත ගොති නදුරෙබ්බුනේෆා තිමන්න නදුරුබුනුන් එක තිකු දෙන්න මීයාක් මෙබුනනි නදුරු වර රංගලෝ ඉවෙන කම කුරාන මීයා කුජ්ජක් මෙබුනනි තිමන්න ටෙස්ටුම් ෆාස් වෙජ්ජියා මිස්කීනක කාන්දේ නම දැන් කුජ්ජා ටෙස්ටුම් ෆාස් වෙජ් එක මීයා කුජ්ජකුනේ මිස්කීනක කාන්දීෆා එමිමා එක්කල මයිතාගේ මරුවීම ජෙහෙන එනාගමති එක්කන මිස්කීනක් කාන්දේ ජෙහෙනත ජෙහෙන කාන්දේ මීහක මි බුනනි තිවන්න මිවෙන කම වෙජ්ජියා තිමන්න
mi miskiten alana miskite bina qur'ana metibennage mudalun emihaya jihene miskite bina kodden ehmi emihage naduru jihene fuddaden fudde waruge naduru kamuga vejjiya wararangalo mayita daruma libe kantatta mayitaan he du'a koddinu mayita taka algona ben he du'a kurima mayita faafu sewngadi du'a kuruma kiyei mayita ge faafu heginda kame miha maruun emiha kibain tinkame fiya huriha kame medu kendene ege tere ekkama ki koba mayita mayita taka he du'a koddena solihu dariya mayita maruya tikudin je tikudin ge mayamba fay maruya mihunna he du'a kodden timannage mamma faafu sawashi appa faafu sawashi timamna mamma appa la suwaruge devvashi du'a kuran jeneta du'a kuran jehene ehmiya mayita taka he du'a koddene he lafa solihu dariya kiyei miha ko duniya matin du qur'ane emme rangalo kanta aw waladin salihin yad'u lahu adihama egota mayita darumali be kame hinga hunna sadaqat mayita ge namuga waqf kurun koba hinga hunna sadaqata ki miskite etanuga mihun abadus namaz qur'an nuhinga tayga man hinga innowa mihegge namuga femmole bina kori etanuga abadus fembone mihun mihegge namuga sukule bina kori ilmu gano wattaka ehno mihegge namuga musafen hadiya kori miskitaka mihun eka kiyawaneta kiyawana ehmiwa ekkala mayita libenta daruma libena miskita bina kori femmole bina kori skule bina kori ehme farkan dattako mayita sawabu libena ilmu ganu mattaka mayitaange faratun hajju nuwata umra ada kurun mayitaange faratun ada kurwen hajju mayitaange faratun ada kurwen umra ekamako sharuten ebay furitama algondu mipisalaka mi beenum wi algondu mammage faratun stoni mamage faratun hajjwa ekako algonden hajjuwa fayye furitama ko nehme algonda kan nuwene furitama jiheni amilla nafsan hajjuwan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanu ga miha ko hajjan ihram bannani nge لبيك عن شبرما كيامي هيك فرادون تمنى حجوان يغن فيما نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره من شبرما كاكو هي شبرما ياكي انا بناني اخلي او قريب لي تمنى اخك نوت غايت ما غمي هيك فدغتك انا بناني نبي صلى الله عليه وسلم سوال كربني مي هيا تبا عمل نفسا حج وجيم هي وني ابن نونك تمنى غدي حج نوامه وني حديث كربني حج عن نفسك ثم حج عن شبرما تبا فرتما حجوانا تبا قبل نفسه يفهر شبرما يا حجواني شبرما اي صحابي بيكال تماغ ميهن اي همي ما كينا على من ماما من مثالك غاي تماغ ميهك مروي ما ميهك بچن عمره وينتا عمره وين ثواب لبين دروما لبين وررنغلو adihama egota mayita sawab limeka mayita ge namuga sadaqa kurun algono mayita ge namuga mi sadaqa kurani miskinaka kaandeni mayita ge namuga tantanan echi hadiya kurani mayita daruma libe kamen ekamako suwala ki mayita taka qur'an kiyawage namaz kon heden heyya ba mikantattaka miti kunjen warabbola samalu bay mi qur'an ko ki mayita marwima e mayita taka eba qur'an kiyawa fas safaru baar faru khatim kureba timanna miharwe khatim kurani timanna mamayashe timanna miharwe khatim kurani timanna ge akhayashe rangalu tay koy sawaben hadiya nukurwen qur'an kiyawa genne adiyama gotte mayita taka namade bes korennu devene mayita taka koddeveni waki kantattake kon kantattake kureveni hemwima hajju wene umra wene dan miskib bina kurevene femmalo bina kurevene sodaka kurevene qadoro hifene sunna roda hifene ta no hifene sunna roda no ekam misala miha ko noti nadurebune patibanna rodan hifana me e roda jihene hifana nadur roda hifene wararangalo qabrustana ziyare kurun nabiya sallallahu alaihi wasallam furatami islam deenage madagen nabi iruga mana kurevvi qabrustana ziyare kurun ei ekadege faanu wadagen nabi iruga mistakun alokan kuramundani budutaka mistakun alokan kuramundani solihunge qabrutaka eya nabiya sallallahu alaihi wasallam furta mana kurevvi qabrustana ziyare kurun den fahun islam deen fula mistakun tauhid engen fashima nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurevvi kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur
timan kaleka faanu tiaba mihunna mana kuramun ne ai qabura ziyara kurun qabrustana ziyara kurun mana kuramun ne ai fazuruha fa innaha tudhakkiru al maut tiaba mihun den ziyara kurashe fa innaha tudhakkiru al maut kama ki ai maru hadu makodde kameke hemima qabura ziyara kuruma ki kihne wa kame maru miha maru hadu makodde kame maru hadu makodde kame hemima alugona men jihena qabrustana ziyara kurun ko anginun qabrustana ziyara kuranata anginun nenno anginun no firihinun qabrustana ziyara kurane qabrustana ziyara ko faden kihnen hadane alugona men qabrustana ga ahlu werin alugona jihena dua kiyan assalamu alaykum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna inshaallah bikum lalahiqun assalamu alaykum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin muslimu takunna mu'minu takunna mu'minun ke tereng himenege ma emmeha qabur tak assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mikiyani anno wa inna inshaallah bikum lalahiqun allah ge irada fulaiku tiyabami hunna tiyom men baddal qur'ana me kiha mai du'a me algonda men ehmi maru handa men nokoddeta ehmi algonda men nami maru handa koddeni algonda men ehmi hunna ti baddal qur'ana kan ehmi ma handa nen nueta mi du'a jehen das kolla manaya eko maanawsiyati kodin hitak genna assalamu alaykum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna inshaallah bikum lalahiqun mi emme muhim tan kola maanagen je tan kola mi wa inna inshaallah bikum lalahiqun abuni kike adi timammen allah irada kuraviya baddal qur'ana me tiyaba mi huna mi malunun qabrustana gos mi ummeed qur'an emi huna baddal qur'ana kan emi malugona men emi huna baddal qur'ana kan ummeed qur'an kujja heyamalta qur'ani gosamalta qur'ani हे अमल कुरान एहमी मय्यितुन्ना बैदल कुरान को उम्मीद कुरा कुज्जा कुरानी हे अमल कुरानी एहमी मय्यितुन्ना कब्रिस्तान जियारत को कुरा दुआ को बकुन दुआ किया ले बला वइन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिqu das kollat mi du'a enga hori hago dimas yar algonda men कब्रिस्तान कारिन दामुम mes algonda men jihene mi du'a kiyalan algonda men qabristano karin damu mastihana midwa kiyala assalamu alaykum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna inshaallah bikum lalahiqun anhinun qabristana ziyara kurman anhinun ziyarat no qur'an qabristanaka nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wati mana kurawa la'ana allah zawaratil qubur allah ta'ala la'ana alladhiya qabr ziyara qur'an anhinun na kibegen anhenun naki ei tankole awah derawa bay anhenun naki tankole awah derawa bay anhenunna ma boda ekamoge tere badwegen hinga adana anhenun derawegen adi hasako etanuga kuran nuwa fada kame bes kuravidan nukura vidana qaburuge mastatiga anhenunna naki waran hod derawa bay enno warak fasehen rowen anhen kodinna enno warak fasehen rowen ehme anhenunna mana kuravegen me siyaare kurun qabrustana komme akas algonda men balanji hani komme ge bayakanu algonda men balanji hani nabiyya sallallahu alaihi wasallam mana kurawwa otima ekannu kuran ehenno algonda men komme balanji hani kiwegen to ennu algonda men balanji hani kihina balanji hani wararrangalo diinuga mana kurawwa otima ekan nukurun ei algonda men qabulu kuran jehena gotaki miya kune timanna kimi waran hivvar godan heneke timanna kureveneye namaduas imamu firinu tagellan kuravene tenaya no kuravene e kivegen islam diinuga mana kurawa fotima me malugona me fatako me kurairu no kuravene sababaki ei hadis ka mana kure fawati e me kivegen hayye suwalu kura kommiya ka jawab den yen kike islam diinuga mana kurawa fotima kina ven hayye kuran jeheni buna fiya ko jawabaki islam diinuga amur kurawa fotima kuran jeheni ei jawabaki enno Allah Ta'ala wahai kurabani wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantawar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiaba mi na amur kurabi kama ko tiaba mi hun hifashe mana kurabi kama kun dur heri washe wa man yuti Allah war rasula egota Allah subhanahu wa ta'ala wahai kuraba foti warangalo mahanaka tuga hore Qur'an kiyun huddawegen nuwe mi hum maruya mi hum mi kura kama ki mahanakari ke baindani gondi onde bainda komme duha ko sekkala mahanakari den Qur'an kiyawani mayyita sawab libe ta Qur'an kiyawagen mayyita sawab libe kamen nu mayyita matin Qur'an kiyawa keme horiha ko din hada kuran jehena mayyita kanni wen adevves mayyita sawab hadiya kurave kame bes nu ngayya
mayyita sawab hadiya kurawani ta Qur'an kiyawagen kon kan tatan ko mayyitan sawab hadiya kurawani miskitta bina kurun ehnu mayita macam hiyo dua kurun sodaga kurun naduru fuddun ehnu wararangalo hewlafa solihu darin kura duai emi algonda men jihena wararangalo bihun nabba mayimba fay nattaka hiyo dua ko dinu mattaka niwena mayita kan niwena ade fa innaka la tusmul mauta Allah taala Qur'an ko wahi kurabani kalege faanaka mayita kan aden niwena me adu iwena talunu menna kitamme baraka loud speaker battangade mayita kan niwena ade ehnu niwena mayita kan ade niwena mayita kan ade ekon mayita qabristan gos alunu adugada kokgennuwane ege maanennu ngayen algonda men qabristan gos adugada kon etanuga wahaka dakka hada etanuga jiheni maduma tirikon ule ege etanuga jiheni maduma tirikon ulen niwena mahanamatiga ishinuma qabrustanuga namaz kurun nahiyegenwe a hadise ki furtam wes mashaallah wararangalo ustad ha vitan kolo dekki bara kujja kiya hadis ko bakiyal hadis wararangalo e hadis daskuriyenno la tajlisu ala alquburi wa la tusallu ilayha tiyabamihum mahanamatiga nishinnashe etanoga namadunu korashe wararangalo hemi huriha filawala gonnani guligen enno mihar namaduga filawala taka kashnamaduga filawala gulunge borda mayita ufula miha ke korashe wudu korashe mayita hina miha hina gannashe wararangalo ehvima huriha hadis take baade gulegen do wararangalo qabura ziyara kurumattaka daturu hadagen diyun huddawegen nuwe algono men midani madina dar algono men niyataki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko qabura ziyara kuru hem yaka huddain nuane dature nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko gabinawas ekama algono men datur ko fadani masjidun nabawiyya ziyara kuru hem wejjiya ekal daturu huddawegen wane hem miha ge niyata ekantad dabbina wegen mani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba foti la innama al-amal binniyat ni amal ta bina gamani niyatu ga maccashe adi ahin hadis kuramani la tashuddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid tim miskitaka fiyawa datur hada ga din hudda wegen nuwe tim miskitaka fiyawa ege tere miskitaki al-masjidul haram wararangalo tekudi sukulu ga dasko fori do sukulu ga daskorin do daskorin ararangalo mi hadis dasko fevar kudin do kudin dasko febori la tashuddu ar-rihalu illa ila thalathi masajid al-masjid al-haram wa masjidi hadha timan kalege faanuga mi miski kolay ko miskida masjidun nabawi wa masjidul aqsa adi masjidul aqsa yashe ehme etim miskita alagondo menna daturu hada fadiyun huddawege mani ege mane ki mitanun kujjak midani furan masjidul haram ziyara kurumattaga huddata idatur hudda miyak midani mirashun furagen kuranduga miskitaka ziyara kurang huddata huddainu egotaka ziyara kurang daturan hadafadi huddain ego miyak midani erashuga kamako ziyara kollang da faruga miya miskita bes dane e masalennu egam daturu hadafadi huddawege mani kitam miskita tim miskita huddawege mani daturu hadafadi ararangalo maruma fahu diriti binge ade ekabura kanni mane vitanuga meni kushalli fainge maruma fahu ni mene diriti binge adan iwene ta فإنك لا تسمع الموتى كما دليلك فإنك لا تسمع الموتى قبرستان زيارة كرم باي قوم تو كميهم كنالا وكي خاصة دوا هو كردو اسكموغا
waki duwa kandala ke nuwana qabristana ziyara kuraka timanna ziyara kurani hukurduwa noni hukurduwa ziyara kurima emihuna libe ajur noni aluna menna libe sawab ituruwane egota qabul hukoggen ziyara kurumenne komme duwa saftaage waki duwa henne qabristana ziyara kuraka ඊද දුවා වස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ති ඒ දුවා කණ්ඩාලාගෙන් ziyaara kuru mana kuraifa dekamaku mastelenne emihako waki duwa kණ්ඩාලා ෆන එකමක වෙජ්ජි emihako දාමකු මතීක qabristan ziyaara kolla ඊ දුවා ගොස් දිව masalen nuenne emmima emia miyuden qur'ani suwalu hadis ga sawatima nahe kurafate wararangalo ahmi miyadu suwalu qur'an inge kon kon kujje suwal inge miyadu ga filana forta suwalu qur'an ami kiven angenuna qabristana ziyara nukuraveni mi kondari war mini amar kore kiven angenuna qabristana ziyara nukura miyadu ustad demme kiyadin echen hama ina wedden rangalo jawab defiya aduhan tibikudin egene mihar aduhan nekkudinna paregane amar kore aitir kore kowa kiven angenuna qabr ziyara nukuraveni asu kiven mi kujje kon kujje kiyani konna kiyani kita number sadeka vihi bona kiven angenuna qabr ziyara nukuraveni wara faseha jawaben jawabake emme faseha jawab dinuna kalawan kon jawabe girls section ange amada kora mi kon kujje kive angenuna qabr ziyara nukuraveni pindi kamunenno pindi kamunna nake waran hebara goda bay kaba kive adenni wadi kive angenuna qabr ziyara nukuraveni kike ehme gennanno astu ehme gennanno pura kive mawa derawa tiyenno angenu mawa derawa tiyenno ayuna qabr ziyara nukuraveni kon kujjedden boy section midari war bune bala akiyas bune bala kive angenuna qabr ziyara nukuraveni nuba adi SMS kujje kaddimayen ada kore ustad buna kudin mi kita number mi kita number 189 bune bala kive angenuna qabr ziyara nukuraveni nege ada kore mihar hatar kudinna suwal kore eves kujja hadi nege jawab amada kore kive angenuna qabr ziyara nukuraveni mana tiyanne hama wara kuru jawab bune bala kive angenuna qabr ziyara nukuraveni hennu bune bene angenuna ki mahe bar goda pe kiya kive nege nege dekudin tibi wahaga dakka medu kiyaden eroga hama dekudin ekko waha dekki ustad kive angenuna qabr ziyara nukuraveni wararangalo ina olivija kujjaka
ai suwalu jawab dimaag ko fiya kujjako nabiyya sallallahu alaihi wasallam mana kurabba wati launa difa wati enno adi qur'ana mege kudinna akaba mini jawab kidan number 154 114 114 mini 114 imma channa kawala එහෙම අංගිනුන්න කබර ziyarat නොකරම එමිහුන් දෙරවාතියෙන් අස්ලකුණු ඒගේ අස්ලකී නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කුරබ්වා ඔතුන් හදා කුරාති ගොදී අලවඩ උස්තාද් බුනෆින් එහෙම එගොතර බුනන් ජේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කුරබ්වා ඔතුන් තිකුදින ඉංගේත තෝයිෆකි වරද්දුරු මක්කාය වරද්දුරු තෝයිෆකි තෝයිෆුම් මක්කාය ෆෙන්ගෙන්නම් අදාෆොයි මගේ e maga kiyai faare raanagen me konkal hile jassagen hada foi mage e bodu digu magu eta kilometer ge magen e gayganda kabbunanya maale mirasha fengenon fada kamen e magu hedi anghina ku ma ekani harun khalifa harun rashid ga abi kamalun zubaida ekani emagu bina koravvi taifun minaage hajjuwarinna fen for koddinu wattaka mage binako fonnane emago tikudi miharos google saajo kolla wadi zubayda jema fennane emago farubadatan efarata labwa anfaratu mago bina korani bina ekamanaage mechanical engineering wahaka ki ekamanaage engineering ge molokam wasigene mago balalema anghena ko ekani kori masakka ehme anghenunna ki findi painnu anghenunna ki maahi wargoda bay e magab balani meka sigene ustaz woni waran emiyunga hituga onnane rahum Allah taala ehmegen darin devani anghenunge faratu tikudin aduwa firihenu nabura ma rahum qur'an anghenu ehmi Allah taala anghenunge faratun darin devani darin nabbe semme rahum qur'an firihenu nabura anghenu ma rahum qur'an wararangalo ahen suale ehmi amiyaduga filan wala tan aduwe kudin ustadan gene inge miharo mayitattaka nukura wena kame boname mayitattaka nukura wena kame wararangalo mayitattaka nukura wena kame namaduko qur'an kiyewon mayitattaka qur'an kiyewon ki nukura koba number kiten number sateka fansas sateka aimachannaga inde e inamu gennan aimachannaga inamu libe kujja kanatun hifa chenge inamu jena kanatun hifa ke korame suwale korame ke korame miyadu ustad mihiri wara hamajegen suwale kono ustad miyadu mi nimmali mihar janaza ke babu nimuni ige ekkonge denduwak pashani zakai suwale mikolo nge suwale suwale suwalaki kivegen hayi mi mayitu regandu walalu manai fawti wararangalo gina mi honna baaruge furusaw dinu mattaka namanu kora koba aimachannaga gaburustana mi karunamado kiya dua kiya de ani kon kujja kashunamado kiya dua kashunamado kiya dua masale nete dua das kurima koba netta girls terega nahi kujje ni
belima kanu sukuran suwale madukur ado mi ebes kujin nuana mi nona desado ebes gulumen nonna nenge ala rangal Allahumma dakhil denginane Allahumma ala rangal dasko fe boringe kudakon olani kujje helati Allahumma la tahrimna ala rangal masyaallah ala rangal ina ade man ala rangal ehme dengana duaga susta suwala qur'ana ehme mi hafta kudina dasnu ya die duaya ehme miyanna hafta wessa usta suwala qur'ana e suwalu adwache miyanna hafta usta qur'ana suwalen e dua kiyo ko ba adwa adebata iname engina last inam miharo kita mi boys kita girls ali bijja them boys girls ustad wa number fai balagin nanno suwale Quran ustad madukure e hama mar dengana duha ko suwale nge suwale ki kashu namaduga ginami hum baverumuge huri darumaya behe gotun asodi ki ke hadis ka salis mihuna sadeka mihuna asena farage kuda farage koba salis mihunna behe gotun asoti salis mihunna ki e konkare salis mihunna ehenne no ki ke bunane konkana salis mihun ngai konkana salis mihun na emi sate ka mihun na salis mihun na dero faragen asa e salis mihun na ki konkana salis mihun na muslimun nenno ehennno konkana salis mihun na wararangal jawaburangal emiharo jawabu ke bunani salis mihun baverujji Allah taala shafaat terwane sateka mihun baverujji shafaat terwane den oti tinsafa pura ginem baverujji tinsafa baverujji enno suwaruge wajibujje tinsafa ke mihun baverujji suwaruge wajibujje e salis mihun e konkara salis mihun ne wararangal Allah syarikun kura salis mihun wararangal inamudi Allah syarikun kura salis mihun dengana tuak ustadu kennana nekka sanake tinge auriya ko tinga doha dengana duha kun ama guruwatu nagagen adoha dengana duha kun guruwatu nagagen nge ko adoha oriya ko tinga adoha dengana duha kun guruwatu nagagen jawab dima Quran nge dengana duha kun jehen oriya ko dimas dua das ko gen anna dengana hafta Quran mi suwaluta miyadu kashunamadu ke babu ustad mi emme gine duhon kiyawadini
zakatuge babu ma gina do henwan inshallah ehmima dua das ko na jen kon dua ya allahumma ighfir li hayyina allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu e dua inge miyaduge filawla min immalani mihar olmen mi kashunamaduge babu nimuni kashunamaduge babu nimuni inshallah ustad menna baguto otiya ustad dena tigudina test එක kashunamadu mi hinawa fa kafun kura ustad dena anhen kudinna bes mi khasab ustad dini wengena kafun kura goi tigudinna das kod dena donnane sogennana evve suwalenga boitta kashunamaduge babuge evve suwalenga boitta evves kujja abi miha fir miha hinewe haramun nenno أي ميدا في الله لما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته